Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hadim beli no labun snam ke Sarkar Jala Kelamang Pisa Arpusan Point Ruklor Tingka Banshna Thamai Biang ya ke jingte ke yaw musyang market complex juai ha ka balabu thong men pendap hapo arsnam kumbadak ban sedang biang ya kakam labu yo mau nongrim banshna pen bahabiang ya ke yo yaw musyang dau sembut mendirang ba ke Jala Meghalaya ba snyau bhalang dhar ha ka khatlai truk no pra acara phosau Haga bala sakilang du MLA jangka juai ba wailat Miki Shilla UCM jangka GHADC ba Thombo Shiwan Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills ba BS Solia Superintendent of Police ka West Jainti Hills ba C Serti Secretary jangka tanat PWD Road and Building ba BW Phira nalor kiwe Haga ni ka jog sngi ba snyam bhalang dhar labu ru yo mau nongrim banchna ya ki surok ke bikin thop ya ke jingjrong ka balai phupra point hispa repulai kilometer haga junot borok blakot san folklore tingka Hading ke jingalang ubas snyau bhalang dhar lapli pat ba seka annex building janga juai circuit house halum suyung New Hill kablate haga jinot ka bakon R point kha saukler The core illegal problem ko conductor waring and court case na day daw sa analysis na man kamusyo ko jak minum dinga Hamray lamba ka crack stone ki official gawin ni piluli roads and buildings Kajing start liyo jinayo ki somehow ye now close incomplete ye prepare DPR me katamar khanaw emele ni ro ni tile kai the sanction ya kam around 2 point yaw la total sanction the kurigala redevelopment ne da na to man project ni ite report ite daw ite redevelopment tawahi dan na emo ga full confidence The completion period po ito ang som na itang dati ka na kay umabakat hingga wini ko nagtoro tofa ka state mo dyan kuwa wikino wahi hapon po sinang state ay wini that one of the best conductor ng district yung isang surong kanay doro ka record ko doon yung iwan mo ni wakre ulo kundi mo po ito arday katay yung secretary kita walang kre lang tulbo na wakre yun kita umang kawang nuri oro clean project highway to on construction and improvement different roads kam na kana butu emeli ni oro di sinong lang kawasan pangku ka dan kat am so di project mo mulai lang ni PMDS 5 RF skin unity mai ku sinong lang ni project ko wan sa yung ku det ko ito klangwa yo nong di pai ba kumaya yo ni Palma biling ng layaw-layhat naman ikaw ng puntut, kami ng pendigiti, numuyo ay gaya poro yan. Hana unity dan ito kuning asen yung wili ay ikiski. Yung viwan ra ay gaway kapal, yung viwan ra ay economic yung yung manla, hindi gaya upang in different shapes. Managay gaya mo siyang dyan, it will be a game changer come time yung layaw-layhat ang kami yung How you uchna you completely boy kamu mut kau mandu mut swabo midu man exactly kadu the slang before and katu ani challenges ko face kam kedipan na ni badan ko chna yung dan ko do chna yung di boda and begin change ba how ane le dan yung ki ichanya he ko bisa go wi ne ta jin bai won yu bi taw kwa ya ya ko dek ko asna kejin skia kamu wa mele o ni kat kini projek dara yang tahu kamu tuku yang yo yakot yang imlang salang kampan sinjuk kerang ba senang yung imlang ini berkamjo ni perloks di different NGOs jo yo hi na jo ei gingaro hawa mi ga one of the programs ko is kasil west kasil na jo yo jo ro iman iwi NGO jantia sinjuk kerang ba so jo yang ka mo garo pa no man ki mo dito Dewa kerpang dong ni udah kolam dengan kolam pau menewi
Commission yang itu aku ay pendep sekretariat ujian. Pos ada ku apa orang? Mem problem tu fun. Ke problem ku aku itu alang di kami ubi kemat yopi. Ujian di boleh jadi projek lek fail kita wajib start lek politik perapi. Lek politik hiu tu lek politik spi. Cak kai benyi kemat yang partai orang kami. Cikrup tu tahu ujian cikrup kidong kang. Ketutup man kejutuk rumah dalam ngapau orang bidaya Muslim berkawi kat kau man Muslim dan dia berkata macam jadi ubur orang yang bertundik iule ikan tu ule yang sampai lebah ada ciri itu kat tu kami kesal interest kita ibak yang itu lupa lagi cuma lupa lagi engkau ilek lalu forma arsi lubang mulai ini Ikaman yang akan tampil dari ngam tu no, baik dia tu no kai pun ngai kamera yang ada pendek yang saat ini tu hanya yang black belum bersuara sih. Mereka pian mereka alam dia ulah ngam awalnya. Ke politik juga mau sistem demi hak samsem, ke praspa arusan sih. Untuk politik di mana sih di pekelapan. Mereka Anti group nak bertanya self interest kongki pemdum kun mau berani apa disting lah hobi hanya kerpar ini sama ada betul mustad ya keelang kam tamu ambil yo municipal office yo uji wan rak sini ya parmen lang filio mang ke disting yo koi ko pre dan maro aliman buru yo supaya ye cek dan maro sini apa Kawi cai kenang kawi ke burung, yang mangi ke Greenfield District lagi. Ni hak segaru ada propose dari tahun bukan, lalu ini. Dan memang kata orang percang saya modern dengan lampu bahaya mulai. Desman tunggu borok tiba iba. Kita Muslim dan yoi. Kuai hepor yang akan tampak usul ini pending isu for the last 2 years. Tahuan kami kau kena support lebih baik. Bon sen way you ni dah mitok sebenarnya cendau lah. Kalau sedang di TV, ngakan mu di por awri tahu je ini. Dan mungkin, anda berbunyi harus sok tekan pudak petrok. Mana jangan dah boleh buat dia kacau lain atau ya ukang di mana. Tapi rutin di por orang hak bayar di orang sok. Ketutup ke negative mindset, ke negative thinking. Berdoa yang berpercaya bisnes kamu dulu selama macam tu. Kalau doa yang baik si ubran pocong-pocong. Udah sekeminister ke dalam kelompok, dalam rock office kita. Dia orang nak change sekali office di si pemandangan one of the best mall in district ini. You like to like Shillong, you like to flat kesana ini lah. Tapi kita orang ni boleh duit jadi kuat yang amal nak ada kena baik-baik dalam ini baik-baik. Hai porojok kau mau bailah. Kespor baik ikram lain. Chicken tenong si minister. Kini saya nak jual di mana kawin di senggur hek tu. Handai lemon parking. Yus rombo ikti biar sang kini udah lindu keluar di luar. Permit ada mana tay. Kini surat kodan mention MLA ni kini jual bypass. Worok baik desa nomu. Hamau di betul demi tak kau terang ini. Kini ke bypass untuk cheese po lam Muslim beda di hobi dan bagi kapal baik. Ketahui bahawa tourism kompleks kamu kelai tay, udah sanction liau sanklon. Yurti kita udah bihak ekor. Dah iPhone jo, kata orang poin minimum untuk sepak sampah pun, dan pun fasiliti orang tay. Yo pu roy kepari, yo pu yang tourism yang kam baik. Kini kita benai model nang launch ini terus sport power aja. Lo kamu pikul yang yo rekod lembaga tourism sektor. Bon was now tu pekala. Jo you people social media jo embo kelamsta. Ila ini disorkar puluh pulsa turis naik kamsa kampen kamput benar. Kadang kelam itu berang puluh orang semia. Kau kan tahu lah. Man baik gino kelam gino lain pakai. The government how like they want
kan di rumah betul tu yuk mesti entah macam baik lembaga ciri blossom orang dia pergi mana dia jok ke bukan warak bertahan tu orang kali apa ini kita selong buat iwaduk kartu budi warak dia bonian budi warak itu akon udah wandu beradam kita tak explore we kebertuit ke nam di warai pun maka kita setiap pembayar we tentang explore we bertuit how one festival how one investor dia orang tak yupi ngadat kaya malu melapa umrah untuk festival asli beyond itu ke kampung dan untuk festival minimum ni apa asli Menduna tak iba untuk tanya nongin dunia pun juga. Kudai kuai, kudai keti, kudai jago, senatan. Ketika enggak investment yang kita peku. Kami ke potensial you wan rai teknologi ekonomi tuk lembaga tourism ini. Tawala in kami nong som tu iko dori te ora. Jauh poi jual. Pai kenuk sa kin tam sakta area sora. Hei tayo panahon nila kan ke tourism kenal ya berjalan tourism. Tidak dapat fully depend ke tourism sector. Tapi kuah nurul lagi kita yang district dengan awal Malay berdekat dengan Vitron dengan Malay. Kuah yang mana itu win ke tourism destination wah state kami. Ngai por mantan sport minister. Arza katra. Kuru tahu menjari utaga tolgate kemana apa mereka yang nampak. Orang emang ke data yang akan boleh kari turis kuyer sisi ceselong. Lalu kami baru. Orang Islam bakal nyawajar sam sepak tu kari turis kuwan jong ke cepok mekanika. Dan nyawajar tu kari itu do so mangi arpau prajaru. Dan arpau prajaru perlu kita sejarah kita karon dah. Kayaknya tak boleh tu. Lekur dulu lepa si untuk lepa kursi mana? Itu dah kalau untuk sajar berapa lepa kur pesa wanok pasti lebih. Wanok itu untuk orang lebih. Kita orang developments, kita orang ekonomi. Mana cuma suruh kita orang sangka ini orang yang sudah sangka kita tak promote ekonomi kami. Jadi apa yang road sector itu untuk announcement. Ngadat kaya, ikaw like MD governments under the leadership of correct case sama kau cik besar ini under the NPP-led government. Ngadat kaya ni ketiau mendunai kat prakat kendi hajar tur po ni apa sana duk garut sektor. Dan pun water sektor mengkumbang umri. Hai pun cinti ada pra. Kini kong tax connection di house connection ni umdi ko po rin. Hai di po rin bilang makla praktik ni dar kini yung umdi like so. Hapon niya sem kakaman kate. Da jingin cinasan dulok lagi yung dia umhong niyo. Ai ni katukat ni isang kumpi onay lambagan ke scheme berkait mengenai di scheme MSCD. Malu mengajar hak asas tinggi dari orang yang lain duk cang gudang dah. Kahel sektor ni duk ya udah dia tahu boleh tutupkan. Halai hak MDA government one project one kecil pun unduna dari hajar pun kisah undu yo mencuak. Halai bonsen yogi pai ba yang ini Kim Jong yogi bahagi pai bagi sidani. That is human psychology dia. Wakuai pilih rak di portal di sorkar di umeliu nilai peruan rak berapa? Kemudian agim sudah awal ini mesti mengawi. Tak pun jadi orang kau pertama awal ambil pedan ni. You pun berkat kita di stadium ajar international stadium standard di siking gurang kalau nak population. Kau banyak aku di komusi selong emi polo. Emi nyau di komusi emi kita di stadium. Kenitong ikaw bahaya besorka. Ke sport sektor macam government yang mencari program wilang MD. Ke sport sektor mana kami pak government bersai lah. Waktu tourism itu. Hari lembaga dikandung banyak kursusnya sport sektor. Lalu ada perhadon di sini. Urunado urus paknya sepak kursus kepada.
Kami sausaro ko na ibi. Kastit kini kami hapralak population hawa kanai. Tang hampo cismen bini jangan tok bakla. Kami kastit mo bondo ka artificial tof tok Meghalaya alaman mo kentam. Kakam memang ni DPR is under progress. Uchunai ko football stadium hita knowledge dia mo kanu ko kamasan spak untuk ka usupa hajar kapasiti ke stadium ko hedo akon triang ni ke football untuk cricket. Dan hujan bilisan siya ni ayon bakalana. Kismet bukan. Memang sorkar ni au chileng go. Ya sport sektor percang ura ura depan. Ya health sektor percang berku gijai. Ya road sektor bukan unlimited boy kelam ni. Dalam ni health sektor la Menjual sorkar ko sanction dari sepak turun tahun improve ke CNC mana kita tahu. Pai pau cipti yang ada kapra budget pau kendi gatul. Kakau mah ni kelas budget dari gua dunan leh kau gatul. Tipiga ke budget hawa hei di muka sorkar ko. Mengetong awal. Pilih kontrak tipi. Dalam bon kredit atau awal hukum. Tapi sorkar ni ko persen budget ko hai ada kampret kamu ni semua dah. Kata ko budget dong dia. Yulti itu senang baru persen ni budget dan ni ko pos kali hafsan ni suka ko. Ibu sarong do organize yang ni last 5 years. And the fund wong ni EAP ni External Aid Project. Ko emak sorkar India ini bentak nyau probably state of the noise. Ko emak hawi apa zatur apa pakai. Bisa remit money. Uji ada to, yo ucung ni sarong start geli central government. Warak kita gubuk geli bentai notice i Meghalaya penan ka warak. Ya lu ya warak. Nama ya. Yo awak. Cuma kurki ibu punishment. Bila bang dengan ni sebab ini state di Meghalaya. Tong ibu kira bikin kira pun. Tahu sana jenisnya punishment ni. Orang kamu punishment ni bisa tu ai price ni kan orang ikut bahaya step yang ni. Orang itu sikit kita. Lamba kau well implementation ni DAP. Kata daya function ni leh aja tu hawa neng ni tak wal bang funded bukan isok sektor. Jangan orang nyuruh tu nam mulai sebelum ni. Mai kornya dai kor mo boleh duk usin orang tik dan pois lo mampu ni betul goblok. Please sikit. Handai you even day one. The only ways you have to create a new township in New Zealand. Then beside the government, which not to make a new secretariat new city, Haita Assembly, opposite the Assembly to me. Kakao man kan itu full progress ke kesedangi. Kulbu ke budget negara bang kami cepat dah kulbu sansul pendek di new township yang ni. Kita dah cepat tahu kelam kita ni. Halu menai wawan ni menai wawan ukut tendar juga. Sekadar ketemu memang the new township ke Twin City wangi. Mereka, what do you remember? Tahu kenal so apa sor? The only way di warai ke office kem hasor beri warai sor kemi. Yang warai kenal yang suku raiwan. Kata dah decide. Dah decide. Hari ni ke new township dah decide. Dan approve ke master plan ni benang dan. Dan dua ke water combined scheme. The sanction ni kat praspa somehow perlu ni letak kat cispa sebenarnya yang lagi konjuktif urma. Kita ikan bahas percang mereka ni ulah handai. Yes, we are not the best, but we are trying our best at our own level capacity. Jadi mudah orang kuai kecil kita orang pergi baik baik. Ada klaim lagi. Ini orang mani usapai. Debu ada kayak malu malah apa ni kat kapra naik arpau naik dulu ni gaya sebut dek arja arpau ni. Malu malah jangan di dulu malu naik arja dulu dewan lalu ada dia aja. Orang ini belum manis. Ada jingkwa yang belum ikhlas di tambun bau raya cini. Tambun bau raya cini ke distrik yang mang ke distrik yang borong yang mang ke state yang ini ikulan wagi kita di big state. Ke sport sektor, ke tourism sektor. Hai poro cipti wala na private. Ini homestay itu homestay itu big resort. Ini so sepak tu dia. Lekang ni poi berusaha jadi nyok kiki. Karena orang ada yang ikat pras pak tadi homestay lembaga subsidi bagi sorkar
sponsor koi kedua kami. Wak target yang itu by the end of this term, lagamun namun atau anggi resort homestay sama jam mengenal lembaga subsidi berau share naga state government kami. Mensuam jam tiba dengan 5 star hostel, mari cimeng urban department, jor bordus di penduduk yang besar ya uai jadi lumariak. Wak taci berta, kau mau elang ni orang biting dokin daman kuru-buru mana itu ke 5 star pertama ini sebenarnya. Amsali suri 5 star murau uai ho susang senang. Yo man city yo well equipped city. Yo man city yo top ko mapriakat di dalam city. Ketetok kejing percangi kami no yalam yo ki. Hak jangan tak hills liman pun di potential mulai. Kami tak top priority kampung nak keling ni kau no yalam yo ki. Ibu duk dia tu atau kamu yo ke forlen. Lalu ditanya ni buat hidup buat tak cerah. Umakam cispanya pau belum terhawa aneh. Upoi kamu kat army kami dah tu. Is other process ilan kucing kat kaman kami. Mereka kat lih kat telur. Nanti kelan kucing dan tunai kesanin kuda tu mulai dedek. Iyo nong cikri tahu. Iyo nong ibru iyo nong. Dakot ki. Hanya iyo samsi iyo mesin yang mesin di sini gini dah. Mana mo yo ta ibisi wala. O kana ini mesin ni nang yalam to ibi wiyu man gasini. Ngayu anu kuna kontrol rabdab rabyang. Wote Fortuner wote BMW ni tin bisi tin halu. Now only be how you only kana kontrol golai the Mercedes. Golai to BMW now samsaru. Yes, we have got a fighter in Keraman. However, orang Fortuner di Krisado itu sama orang untuk sini. Hanya buat proses percaya lor ni kat ni upai berdua tiap kami terbaik. Hei tahu kamu kiuman kau tanya, hemu berbang dia ya. Niliang yang na, senyawa yang lebih, senyawa kamu ada biar cerang bang baby tuan. Senyawa jelas naik, senyawa jeromo baby tuan. Wow yo, ubok mo nongrin, ya keni ke ya. Kau ini wang ngapok rinum jantia biyogi. Boy, ciseng kesmi ko dejo example gibru gudong bidan kani to bakoro boro yang bidan pia. Kau desak deki pau tuli isnem kat tu. Haongan ni kesmi ambilnya ni wang ngawle lu boro jai. Entok. Kini tak kecing jom yongan yang ibarat. Ngai ku pelai yang duduk ku ada penyok yang ni skim. Nelian yang district council. Ku pelai yang dinam hikmat dari tiga por. Tipe yang janda percang dia lagi. Tapi ye penorlong. Kini tak kecing jom yang ibarat tengah cima yang ni ketubuh. Ku pelai lang yang ibarat ku dan bentalang. Wongnya kercanan ceruk-ceruk penganga ku belai yang duduk senjuk ang ngerembak cenom. Boleh juga serius ini isu dengan kuat sepor. Kisah malang di UPR. Ngai ku belai yang ini dah jadi por. Lembag kecing res ke yang ki, voice ke yang ki. Nang ya oboro ngakau nong nikmat. Teni ngaci ma yang ni ke kebu gani tok kamu ang ni tok ke jingjok ke yang na henry ke jingjok yang lang yang ibaro. Kani penyu magadat yang kecing krek lang ke yang i. Tayoi pengolong uwayo ni umonom ni. But Henry kamu jo onggi ke kam tok kur kedukat hiwai monom rin lagi. Henry ke kam go tok rak man go berak cekaman. Henry ke UP ya kecing serius ke yang ini kalian ke yang ngakau MLA. Nelian yang ke department, nelian yang ke sorkar, nelian yang ke district council. Kecing serius ki yok ibat ngangai skem ku belai ya yo kontraktor wo yo ya kenika tot ya kenika project but yo luti ya kam le yo i ubo record ni ole yo chna record kam le kenika tender to katain mai por yang ka to pendebu art house so benai banga ngam MR tetino memang tetine ke capacity yang new kontraktor ngai unity wo chnari ko du punde du chwara ka so benai ya ni ga ya tete to kecing kerpat kecing unity yang na
Này ba cái chính trăng cái chính ăn nốt thì ông y và cậu vui rất chi xin cái ni cái giàu nhiều văn biang kita cái nông trồng giàu cái pli em cái pli cái nông trồng giàu vui trồng người ta giàu thùng mì hết ôn ni cái gì lekat itu sistem su vậy ki dia cái bài renew man là usnen du cái chính yêu luti và tọ man là đẹp cái cái giàu yo biang iwan trồng giàu người ta dengan memang ketika kamu meni yuluti ada kecilnya krek lang yang iwaro kamu di krek kecil ni Islam yuluti yang ya krek lang yang secisen yang pendek yang yau hepor iwo biang bat lang yang yo jing toy inong song snong yang terilung cain tiang ke yang bi tak kamu nak tipini to keni ke yau hausnem araja khaar das tangika tenai dau kamu ong ning amban di oye wachadin Tapi por dedek yogi malumala de keni katkan mende yogi gini ki bade ye nyadok ne kesi malumala de jeng pelut hini to malumala de subud nalor de e donor tapi por nruplur le paudela rengkat ke share yang district council manda de ne tu perchang yang iga ustaz de e yang iga ke poisa jengera yo kontraktor e yang sekaman rupau tamlak ne tu lada kini kamu belum malah awak aneh tok ko dah invest ini tok dapoi ko kamu nyapro mana saya ini gegrek kadang dia ada pak yang dia dari estimate yang dari hadok ko pendek dia gani gayau happy for the sanction amount dapoi ko kamu arpang rukur tam but hadir mendakut tenderi dapoi ko amount arpang san crore point rupau lang. Tapi ni to tender walu tender kini ke total amount yang mendingan jauh kita perlu di to 4,000 plus nyau point ke melu malah cekali pau aku. Banyak wa assure ya kinong chnong yang ke chnong juai ya kinong chnong yau yang ke district council wato in open sanction ni yang ke project. The check ile ya ke cinklan ya ke strength Yong kini pak de yoi gidi ginar to the slam de des bon gidi chapok le tu de ile foundation bon gidi ginar de de house nem te yong bo than pi boy le hagating sa ga yong i de le than le sa i henry wa kanai di de pai de NIT wo one check ye ga strength ye gidi klan yong kini ga yaw ne benta ga safety ni yong pinong chong ya Tadi egi report, hadin wan egi report kan tadi yo i full estimate nei benta wo pendek ye gaya. Tapi kamu orang ni yuluti ya, wa saci sen lang ba ka jingi tre lang yo ga pendek yo wa ka ni ga yaw im yang ko saci sen. Bu monong remi ya atli ki project ko wito ka ni ga yaw musiang ko wa arto nei benta kini ki different road project MD improvement construction but kam ter lagajong ke jing kam hapo ke juai konstituensi ke yong ko da khanjo chaka san phau pro ta hakani ke san phau pro ko kwa api khana yo kipi ke break up malumala heli hakani ke san phau pro da MT juai bypass yong i wa waro ne liang yong ke chnong juai da nodi na do na yingkin mentudu nai ke hado wami hakmat eta halak college uni le muka mali point ar nya kilometer tamjo le usorok OM hasalaro haita le dio binai tu chawa chaitu de pun biyung yumi katni tade emu tu sorok khandau kamu bi pacarut kamu man katni utu le de penyok sanction ini bentau penchinau wo pengi o chadu chaitai chumi mentudu chamoman chaitai udapat chadu ka so point ar san kilometer. Dan mereka ini dia emen diserok kiwa tok hak chnong yelong. Kiwa senyap komen okanai kinong chnong yang chnong yelong. Neba chnong yelong tok deman ke chnong gobi lu wada rimba kwa yew ong wada dok siap ya ketika jing mentoy. Hagi ni disnen du dede. Tenete daw la dapat ye jing enkam yang kala yo siap cibun jing enkam hamtam he jing tok lu ti sepe. Tenete daw hak ni ke san phau kror ki nei benta ga chnong yelong da em kamba phatwi point pra kilometer nei benta yong ga chnong yelong but heju ipor le la de e duka di gilok la da penduk e ga chnong la jong la yang no de luan te yo ga chnong mukra la da em nei ni nei benta wo penmet penbai da em chua
bat kam jo le ni srok thumme de em kam nyau point san kilometer ke chnong niriang le ko mi ke chnong ko man ko em kam ha kham tam ia chnong tuai to maximum di jor le ne di jor ki yo I to no chnong niriang ke em kam ba I wo yo I de jet bahagian ti kesengkeng dan ini mentah ke chnong niriang le ini mentah ke internal road yang ke chnong niriang dah ini de em kam point san kilometer ke internal road bat kam jo le I tiba I to I em kam I kuntu penrong I kinong rep yu maya ki yong I ne ba kinong rep yong I dan yo I kinuti kesengkeng yu bahagian miak open poi ya ki mar rep ki yong pi jadi yau pi hat tak goi ke yo kuat ke yong pi bat kam jo le ke yong pi nei te dau ba sanction ni nei benta ke surok litang go tai go sia pi ye pi sia na niriang ye pi sia na mod mai ke ni ke surok litang go connect ya ke tai ke litang ke tai ke penthor litang ce tai go em ko wa mengot ya ke ni the sanction ni kama point kilometer bat kam jo le nei benta go connect ya ke madur thme ya kamadur thummi sekali kamadur khian go ong biseni go mi hado ITI ne ba che tu le de bon ba kham tam ti ba bon ba go document ne ba ki perlok juai gi ong de bon ba ti go che thau che tu te ne benta yong pi le kwa phnai ti yo tu sorok le de sanction ni ka man 2.so kilometer but yo tu sorok de chnai hagate ka specification go urban go man kamu highway untuk di go man ki internal road dan hi ko connect open ku ya ke yok kuat ya ke connectivity yong ke juai konferensi ke yong na te gini to kita ki benta go de em ha ke ni ka san phao pro te ham do men si ni gitu dum pem penmi pertu jaga tele nei ba de tipi tang ars nem ko em lagat kita de yok te mau do men si bi ya gitu le lang cibun ki benta UDM haki proposal UDM hana pipeline tamu mangkate. Tawo inaugurate wawai mentuto ya ke Sarket House. Ke Sarket House ko ada sanction yang di Islam ko ada ko akror tam. Taka madiyupi ke Sarket House lene ke district yang ito yu ong gawin ke district ko warintam. Hapo ke state ke halya ke yung. Tang dapat ke Sarket House ko yung igo wan ki riu pau mat na kalay yung ke state na kalay yung ko perthai. Kat wan ke wan ke Sarket House ko yung. Tayo yo mungkin. Tenai tay daw da yo sanction ni pun yo sanction ni di Islam ko dadap. Te mentu ke sini inaugurate yang kata annex building ko thumme. Dan mana dep ni yo melai cerita yo ya yo ribon ya katai ke building ko thumme yang ke Sarket House. Te cimala ini ko bu kat yang lang deputy chief minister yong I kamjo da em lang secretary yang ko PWD ni jo ipor usi ini da penting yang ada di tidau kumni gai gai nyo wan tengah kuat perpat yang deputy chief minister yong ini ba em sorok hamtam le jingeto wa katai ke Sarket House wa em sorok wa yiu kunmi nei ti na to petrol pump wa mi bai hai tai ke Sarket House takinan yo punsuk ngapa wa yi pai ba andre ya I ki emle bon se I ra penem kam tayo ti ka dem lang secretary la perpat ai jo report la to yo yi pun yo sanctions yo tai memulumala tang chna estimate gapi yo ti yo perpat ye ti la yo ram lang ni pun yo sanctions yo tai yo pun suk yo lagi sia la ne mo u na ni sort wai yo ti de yo da condes la pa cibun u ya rakko ya ka traffic apo sort wai yo ni ada wan ya ki good emini ki negas ni gum em le lang ni tang ku de dep put tender ki wada dep alot ku tok sugre kata wi to ke LNTT road nai tai na po LNTT road na do na mukla ko connect ya kanang ba chaduk cetai chkendong tu ber kani le wada yo sanction lamba na PMGSY ko da poi hado khatsan point EV kilometer ha ke jing pelut ko arha pendekro kani le go de put tender ko mi usnem thmi ikre man ki kusdang ko arwan to ke jong snap harang road katai ga surap ko connect ya katai le tai na po nanirian nawa na tu ni na
Lin jaga tai ke chnong go yi lo bangat ni. Kenang jrom. Ko usurok go connect ati na jenang jrom de chnagi. Tane ina liang yong impu de yong usurok le nai do nai tu na benta. Kena tu na chiliang nai tu. Hado halat modemai. Uni le udah yo sanction kaman 2.1 kilometer hakajin pelut ko nyau point 2 kro. Keni le krek mi sinen me tok udah start. Bahkan jole le benta perlok me sebab muslim wa open activity. Tok ne benta yo ti le yo sanction lembaga ka RIDF. Na Rural Infrastructure Development Fund. De yo kaman le kro. Ne benta wo penchna yo tu internal road yang ki main road yang ki walai wo siap ke chnong yang ki wo penhe wo pensuk ya kalai kawan hak ke chnong ke yang ki but kini to bi tu ada debt sanction ki krek wo stang kamami usnen kini but kamar ti ngam ketua dia kedau dia tijuk mai tijuk kamar ti katai ka tourism convention center le kau katu yele tak yola yo pun smart na yo dep nang wa upun ku ya ketam jengok ke yong i hako ke konstitusi ke yong i te sebi ke kubor borap senyang sukwa panai IDM ke jimut ne yang yo mesorka ne yang kantam ne yang yo ka health department ini beda dewan approach ki sanga ne tenta ke jing engkam de ba de eklam ne por de yang ke jimut yang ke Sarkar Meghalaya lembaga health department will set up ya nursing college ha ke district yang ini. Teganile profesor boda lai cuma yoluti yang jingwan yang nursing college biarak ke Cibur ya di control yang ini dua ya ke jimut go pure bat kami le upun ku be kala yo kam yo jam ya di control hapo ka konstituensi bat ke district di Purwokerto. Bat kamu reti bibi de yoi bidan kamu mangkat ni yoma kecing sedang yom kecing krek nei benta ke Meghalaya Games bon ni perti government nyatoi kete ke Meghalaya Games simple amedan kete Meghalaya Games the one day like ki ai sini henrai to panai kecing wan yom Meghalaya Games to kecing kerkuba ya i kamtam ya kasor juai hi Purwokerto neba dei wan ke Meghalaya Games kamu man kate nanor wo yo i infrastructure do thme iya do ne gesni im swimming pool ha sor jwa yong de wan ka Meghalaya Games kate de yo i swimming pool do thme ha kyang man ba do sang chna kamu man kate de yo i ya ki tennis court heta he ATS artli ki tennis court do thme ki do sang chna ki man de puni Meghalaya Games to nga phi walaupun kam lang lene kiwa ne kata besar ne tahu ya leki rengkat kiri disiplin ledong di boxing ledong di athletics ledong di football ledong di ke football yang i kemadan dari per kamu mangkatai ne tahu brush itu ke karpet dan tahu ber yang yo rubber yo wan yang itu ke jing smooth yang itu ke madan rengkat walaupun cenai di college di school lada jet keduar, lada desi ke pancana, lada jet di lada piak di warok, upelek yang dari jembe, perbiak orang jembe warok di school, di college, di dorbar hall, untuk busuk yang dan ke Meghalaya Games lada sansnen le uji yang sendron yang gini warok. Henry dewa wan ke Meghalaya Games kamu mangkat ni, dia transformer, hei tahu betul yo transformer jembe dia transformer jembe yang mangkat teh, wan ke Meghalaya Games. Di pipeline di MB bentah school mem water connection wan ke Meghalaya Games forok atau dia water connection teman siap kau kejing kerkuba ya i lembaga kejuman yang ke Meghalaya Games di approach road ciki venue suarok dia i pencina katu tai wo panek na salaro ya stadium wo tebian ba dia wan Meghalaya Games dia katu pencina dia tumi usorok unando ini na CS wo connect yo bypass setai utul ada yo sanction lembaga Meghalaya Games kate wo panek nanong ko dia bypass utu ada yo sanction ni kamu mangkat dunaya kan lepau so pro minimum ka investment ko wan haka sort wa yo i lembaga yang Meghalaya